Sanibonani bafundi. Yes, namuhla sinebabukisi batasifundisa ngemasiko loku paper 3 wethu sonke nje lesila, not only the form 3s or form 5s, but sonke siyafunda paper 3. So namuhla batasifundisa ababukisi. Ngiyacela ukuthi nibaphe indlebe, ningabangu umsimvo, noma ngabe uyeva ukuthi yathi awudingi. But please, for the sake of laba yobhali exam, siyacela ukuthi nisibambise. Ngiyabashayela tanda. Yes. Abantu baningivakahle mos. Yabo. Bengene siyabonga angikhala ntetfula bangwane sokushito medemo nesithunywe inhlangano legama lenhlangano kuthiwa babukisi. Kuthiwa yini? Babukisi. Babukisi ke bekunene banelokwana. Banesitubulo sabo sithi lwati nebuve yingqe. Sithini? Lwati nebuve yingqe. Asambele kanye bethu basambele. Lwati nebuve yingqe. Ngicela ukuthula ke mina ngokwamagagula sibongo sami. Ngiyabonga bothishela laphana ngoba mbana basemthombeni. Hey, uthi icoso lolo. Yebekunene la, ngicela ukutshela na. Ungaqali utibukele kuphi? Ingivakahle bonkosi. Yes, ngoba nonke lonila kude strong. Kude ini? Kude shona si. Nyangiva kambe. Mangakhuluma singisi ngathi you are all special. You're all smart. You're all capable. Boput, you're all handsome, my brother. Let's. Galela. Bekunene stofunza ke namhla. Ninahlanhla ukuthi sibaba uyisifike lapha sitawuqala i-examination angithi nitawungena eklasini nobhala paper 3 ni fresh. Nyangiva yini bafundi? Ngiyacela ke bonkosi nilalise kungele sabe sikhuluma namhla. Sitawufunza ngokuningi lokufaka ikhathi imvunulo yesiswati. Khuluma nami imvunulo yesiswati. Kuba hamba nami phela imvunulo yesiswati. Yes. Sitawukhuluma nanemuthi wesiswati. Sitawukhuluma ngetingoma yesiswati. Sitawukhuluma ngamthimba bayeni konke kwesiswati. All right. Abukisi ke solo benza lo msebenzi lona ngesingisi for more than a decade. Siqale nga 2012. Niyeva ka? Lo mnyaka lona siqale umnyaka wes13 lo nyaka ngaMarch. Sibabukisi niyeva ka? Niyeva yini? So lesitangitshela kona kungiko ningiva kahle bangani bami. Ukani ke bongosi? Sawenda njena ke bangani. Manje sinihlabele kahle. Sicala nge topic ngicela siyibhale. Tingoma. Quickly. Tingoma. Temzabu noma tesiswati kuyafanana. Right? Tingoma tani? Temzabu noma tesiswati is the same thing. All right. Are we together bafundi? Yes. 100%. Babukisi Foundation. Lwati nebuve ingqepho.